Naroda što se okupilo, Radojka, vidi naroda. Ja se i kiša, bravo. A šta namjeravate da uradite za ovu državu? Pa prvo što ću da uradim u Semberiju dovešću more. Kako mislite to da izvedete? Pa to napravit ću neki kanal Dunav-Tisa, Jadranije. I onda ću dovedem more, nek se narod semberski kupa! Bravo, predsjedniče, bravo! Kako ćete da riješite pitanje siromaštva? Pa pitanje siromaštva ću riješiti vrlo lako. Evo ljudi, evo, kupite sebi bombona. Evo, kupite sebi bombona. Evo vidite mi Radojka, evo vidite mi Radojka. Ja, zapamke! Bravo, hvala ljudi! Recite šta imamo još je. Pa to je to, predsjedniče, dali ste nam pare. Neka, vidi Masije, vidi Masije. Pare ode narod, bolje se ostavlja u džepse. Znači, narode, polako, stani malo. Znači, mimo mora, mimo svega, mimo siromaštva, naši prasići će biti, znači, kotelarije. Reci koke. I koke nosinje obavezno ću jaja, znači, da vam dam, da poturite da vam kokoši nosi. A krave mlijeko? Krave, muzare, znači dovešću... Da mene ruke bole više. Krave, muzare ćemo baciti, dovešću vam kamile. A šta vi imate da kažete? Nema ja ništa da kažem, ja sam došla 8 držim kišobran. Da, krave, muzare ćemo prekinuti, dovešću vam kamile. Bravo! Kamilama ćemo se... I Dubai čokoladu da prodajemo. Dubai čokolada da zaradite pare ljudi. Bravo! Bravo, živio!